Menteri Ketenat Korban Affair ke Sarkar Jilla Uba Hamlet Sendoling ulah keren saya baka jaka ba are katam ke ba persya ka negrims omdei ban Aisyah ke Sarkar Jilla Nagaland bat dei ban ai bujrino dakawipan. Uba Hamlet Sendoling hadien ke jingwan jurip ikti ki jaka baro artli uloong ba sungui ha baka jaka ke ba paka on Aisyah kiwipat kat bayel liepat on sim daki ba khamsya kendong. Persungai no margam kuak bat ai ya kini ke jaka hangni cepok ke Sarkar Nagaland. Namar bag di jaka ni kini ke jaka ke ba biang pelan bak Sarkar ji kan sna nam tak jakam kibri rojong. Kalau marjan bat kini kirim kalau harus surok kini di ka prime location. Bagi meni ban ai kumlo ke babha ngen ai ke wei ye bam long bede ngin sidul jong babha ngin bat iljong marba je anut jeng ni korban mentar ko ba ya kini jikahi nilai keren ngin ong ba tersa ngin ma syukur ke Nagaland tang mai ke Nagaland bade ngin ai bujui do hang harum tang kendiat ngin ai turum kendiat andre ye kini jika bade Nagaland jong ngin ma syukur ke Sarkar Nagaland ngin pedukam mengi kabalong ke monto nam ta beri jungi kamtam ina na kendong na jingai ni tek bon smart ko negrim lareng lala ban sna ko kerja yeng basa ke ba kini sa sipo mo hani ke ban smart ko negrim sebut ko nanong stone ko na jawai ko nanong po ko na seorang ada bersama ni ni na korban yo presna ke jaka sa iki kidon bal yo sa ni sipor si me armi lai me ko di jing siro murid kan ya ke beli ko chungi de denang terang ombai ke jaka ina mas kok sekarang lan nreikin ano iki hang therum pada nam taka Sarkar Nagaland.